Njengamanje sesikuma trades nakho ngena ama trades. Okay, mina imakethe ivale bekukhona ama trades ebengiwafakile. So nanka ama trades ami bengiwafakile because ngiyibonile imakethe ukuthi vele isaphusha iyaphezulu. Avele ngawayeka. So ivale imakethe vele ngikuma profit. Uyabo ngoba ku blue kanje kutshengisa ukuthi ukwi profit. Uma kubomvu la which means wena ukuma losses. Okay, uma trades lapho ovala khona ka ama trades akulesese ufuna ukuthatha iprofit uyabona ngoba nje ku blue kanje uyayidonsa lento kanje mase uyifile itrade. Uthinte la kunto la yabona ukuqala ngathi kuno tick. Ngena kanje uyakudonsa kanje uthikele lapho emva kwalokho nakho ubhalwela ngezathu close in with i profit. So mina ngifuna ukuvala ngithinta la ngiyavala kodwa ngeke ivaleke because kunjani imarket ivaliwe so it cannot be ngeke ikwazi ukuvala yabo. Okay, siphume lapha lebe ngikutshengisa ukuvala nokubuya imali yakhe uthi yabona lapha phezulu ibalance imali yami ekhona la kwesibili lapho utshesa ukuthi imali yami singakanani uma sengibala lama profits amala ngezansi uyayibona lonto leyo. Okay, sisuke lapho manje ke sesiya kokunye.